Ni kesengi kwa ipan benar pa ba cawara ki members ki yang iki dekat yang ilang ba gani ke social media tenungkong aku belai ya ki social media wara lang ba yung ki yo ipan apan snya ko bo ta na kaliang yung iki All Jaintia Master Workers and Labor Union wa ka All Jaintia Midday Meal Workers Union wa kwa ipan tip cawara ki members ki dekat ki yang IWM hapo Jaintia hiwara wa haka khatnyao torik daw kani ka general 9 annual general meeting yang i ha changpung po lengdo amadan po lengdo changpung po chnong da hagani kasni da khutlang ye waro ki dikhat ki mastrol wa ki midday meal wa ki emlangi hagani kasni da daiwa emlang ka government churbai wa daw UMU chief guest u minister yang ka labor department ba cha clear wardry guest of honor minister yang ka water resource koming wanamban da khajak na liang yong i kam ka sen All Jaintia Master Workers and Labor Union wana ka All Jaintia Midday Meal Workers Union wa ipan snyao chawaro ki department ki em hapo Jaintia wai kamjo le ki em hapo Mikhalia waro kuwi wa i kublai ningkong do to yo chief minister Shri Conrad K Sangma wada em kajing yakre lang na liang menteri rang ba wadaya khmat igani ka jalayong i wadaya kre lang chirubi i kam kasen na do ar hajar khat prah do ne kasi de bon ki wada pani ye i hok yong i hinrei dang em ki wada dang de dep aging tho i hinrei em ki dang sa ten woneng kong to kani ka rata chongye yong i ki masterol woto da ninsnem de em ka tu jing yalang yong i ha dai ha umlang ada wan hi ukau chief guest yang i ha tu sni khanya trik ar hajar ar paule ha tu sni de yo i ki jing tho memorandum halor i rata chongnya yang i ki mastrol wa de i ki jing tho katu de dak chisnem ha ka khanya trik hau ni august ajar ar poso nrei u emu jubab ka sarkar i wani wan nei benta ka rata chongnya ta skwa aran wa i u karpat i ka sarkar kau menteri rangba chief minister yang i wa yawaro kitkat lene ki members yang government wa ye ka maternity leave lene paternity leave wa i kam kinong belas ni emu yo i ya kata ka hok ka wa i kam ki man bay lene kam ki man pa ki wa yo ye khon bo i wa hak i yo ye ka cuti yo khon kam we kamu jo yo kini ki bakre hetnat yang sarkar waro hendrai hei ginong melas ni da mani ki bacha yo ben la ne da mani ki wa do ye hok yong i nei benta i kha i pun yong i nei ba ha ka nim em yo i ka ta chuti kat kam yo ki kini ki bakre ki bon ki balang te i da mani ki bacha kni ye ti hok yong i kam ki man bai la ne kam ki man pa le ki wa dang em ka kurim ki yong ki ka wa kha khon ta em kam ki ka chuti ta hendrai ye kanim emu yo ika ta karpat ye ka sarkar wa sunya bahagi upar khat nei benta yong i nong belas ni ye kani le da i de jing tho ha u na do ki labor minister ha do chief minister ta sakawali wan le ka RCW ya kani ka RCW da dep aging tho i ye kani le dei lang chirup i kini waro ki memorandum ha u hakti yong chief minister wa kat kam i hok yong i ki masrol ki bakre lasi hawro ki department the bon ki department ki wa em pun kre kam ye kani ka RCW wa kat ye ka status kham tam kani ka department yong ka PHE wa ki education ki wa tang ye ka status yong ka RCW ye ki de khot ki masrol ki em hapo kani department artli mem yo ki hado ne kisi mem yo ki hok yong ki the money ki kinong kre ki wa myo i hok yong i hai tu ha RCW m ka grade D post le ka wa la de m ha division ki wa m ki wagan post to ka hok yong i 50% na ka RCW to yo i kam ki senior most na ka RCW ta ye ka ni karpat i ka sarkar le i ka ni wi la ka RCW wa u sia baha ko u chimkhia ye ka ni ko open kre kam hawro ki department kham tam gani ka PHE wa education ban biang asai sia so one to nei benta gani ka basic rate ni
khatra nagani ka sen dia lei daya kalami de jing tho cha sarkar naga tu ka chispa khandi phonru ka basic rate de ku gi i hawar hajar khatra first chitrik Oktober aja khatra de ku ko chaka lespa tangka de ku ko kamwa chispa so tangka the hainian le de to ko por wa de dap sansnem de to ko por wo ku no ko ta karpat i yuluti wa hakini kisngi kiwa haga khatnya per yuluti wa sarkar dau i wan de dep ye klami le de wan de dep aging tho ijka the sekuwi wan le hakini ki education department wa yeki mastrol waro ki em po education department em kani ga jing cha a nong ka yong ki kat kam ikre ikhi yong i wa de lai kre gi kam wa khande phau lani khande phau wi de phau ar ha ka chi quarter nrei kat hawo e nong ki de e ki kam wa phra phau khande lani em yu a ki san phau khande sni kani mem de uman ko hok ka yong i ko wa de cha kne iในภาคile kat kam li khi li kre i kat kam ko i kam ram yong i wa de lai i de li khi i nrei memu yo i kat kam lai i sngi ki khi i de cha a i ne ki te ki khande phau sui khande phau wi sngi de cha a i kam a le sngi ha ka chikwatar te karpat i ka sarkari ka ni le o pan bek ki le ni ye kre lang i chiro yo u man ni ki wa yo jing mun toy na do i ki masrol ki em ha ki education department lani yiki nongkre bela kam waro ki department le yo lek ko kta ya kani ka jing chim ye i hok i kan ti yong i kam ki melas ni nta sakawi wan to nei benta ki mid day meal lengba yong i kani ka sen dia kalami wo chief minister wa de i ki jing tho lengba governor chau prime minister wo u penku enhance ya kani ka honorium yong ki na ka bahak yong ka sarkar India ka wada e ki kat ni kam wa khandes pa chibenai na ka bahak yong ka ta kani de e de jing tho nrai hado ne ka sngim po em yo iwan i jing jubab le ne iwan i jing tho i jubab kin ne na ka sarkar i ta request i haini ya chief minister yong i Shri Conrad K Sangma wa lengba yong o yo u ya u yo ya khmat u no o wo yo u ya kalam wo prime minister ha kani ka kam yong ki mid day meal wo enhance na ka bha banta yong ka sarkar India wo pun ku ya kani ka nong si ko dapa ni kamwa san hajar taka nei banta ki nong chacha skor ta kini woro man ki memorandum ki dapa ni ki de e de ki jing tho hakti yong chief minister yong i ta lengba yong o request wa snyau bha chim kani ka jing kem khle o ban bek ban sot ya kani ka kam woro ki wa de e khti yong pi kam o chief minister wa ya khmat ni ka Meghalaya ti i kam ki nong belas ni i emi ka jing kermen emi ka jing ya telli wa hewan benta kwa ya kre lang chirok ti wa government of Meghalaya lang ba ya khmat o chief minister yo i ki ni woro dai jing ya kre lang yong i kublai chibon the yuluti wa ki officer woro ha gani kasni khanya autorek the emi na kasan kyong edi ki invitation ha woro ki department ki head yong ki department wa usnya bha phi wan lang chru bi ha ka kasni wa usokhi langi ile kwa ki jing kre lang nodo i ki nong belas ni hado ki mahral ki upayi hado ki je ki AEE hado ki executive engineer wa iwan i bakra i mani ki was nyau tho mani ki mayai hok ye kam yong i yo u mani ki bru ki wa ye upendap ye kam ram yong i ha ka wi pa ka wi department te bo i ka jingkar pat i woro ki officer ki wa de e ki invitation o sia ba ha phi wan chagani ka program kyong i hat nyau torek hau ni benai ajar arposo ta lengba yong ka ni ka khubor karpat ye phi woro ki officer o sia ba ha phi em lang i ha ka ni ka sngi o yo bor yo men sem ki nong belas ngi yong i woro ta kham tam em yo em mi ka jing ya kre lang churup yo bait ka kam yong i yo im ka jai bru yong i woro ta dukini kentien kublai chibon